Iako smo rođeni na selu, nismo se bavili sa domaćim životinjama, malo škola, malo posao i tako nismo imali vremena, ali kad smo počeli se baviti turizmom, onda se pokazala potreba za tim. Ljudi su tražili, dolaze na selo i pogotovo sa obiteljima, pa su tražili da, eto, pitali da li imamo životinja i to, pa bi rado to pogledali. Ja sam uvijek vodila kod moje susjede drage, jeli, ona je uvijek bila susretljiva i onda smo da ne gnjavimo stalno susjedu, pa smo mi odlučili sami se baviti i odlučili smo se za perad, ali ne običnu perad kokoš ko kokoš, nego tako neke zanimljive rasne vrste koje se rijetko viđaju i odlučili smo da im stvorimo uvjete kao da su ljudi, kao da su ljudska bića, a ne samo životinje. I tako promatrajući zapravo sam i utvrdila da one imaju neki svoj jezik, osjećam i vidim kad se one svađaju, osjećam kad imaju neki problem, kad imaju, jednostavno možeš razumjeti taj način života i šta one žele. Tako da mi je, eto, i zavoljela sam baš te koke i to baš mi evo tako paše. Jedino ne volim kokošinjac čistiti, ali evo, kupili smo usisavač za kokošinjac, jer u našim kokošinjcima su svuda linoleumi, ne znam da li znate šta je to. Znači to je neka onako prostirka, jeli, i to smo onda kupili i tako nam je lakše to održavati.